bomba. Nije bomba, šta je to? Šta bi to moglo biti? Hoćemo Šta iskopati? bi moglo biti? Čekaj. Mislim da smo sad u najgore moguće situaciji. Ne možemo u kuću jer je ukleta. A tamo su neka strašna svjetla. Gdje ćemo krenuti? Tamo ko da nešto ukleto. Bolje da uđemo u kuću da vidimo i da ugasimo igricu. Ajde probaj ugasiti. Ali nisam siguran, još se trese. Jano, kad kažem 3, 4, sad. Idemo u kuću. Dobro? 3, 4, sad! Tata, bojim se, dobro? Pa ja se bojim, ajde. Lucy! Gasi brzo. Čoprovci, gdje bi vi krenuli? Da bi išli van ili bi prvo gasili igricu u kući? Recite nam dolje u komentarima. Si vidjela ovo? Ne. Se usudiš dirnut. Šta piše? Aj pročitaj šta piše. Šta piše ovdje? Ne. Šta piše? Čuvar sjene. Tog nije bilo prije. Aj povuci. Da bi vratili svoju kuću u normalno stanje, morat ćete pronaći sjenolov. Trag do sjenolova pronaći ćete zakopan iza svog dvorišta. Ali oprez, pazite se zla kojega čuva. Čuvar sjene. Ostavlja to. To su znakovi. To su znakovi da moramo tamo ići. Tata, bojim se. Čekaj. Ako se bojiš onda ajde ti prva. Ajde, brzo. Prati ta svjetla, Jana. Evo i Lucy je otišla. Da ih pokupim. Ne diraj, ne znaš je su otrovna. Možda nas još neki međed rastaga. Ili neka vještica. Jel vi to vidite, ljudi moji? Kako su ovo čudne zagone. Čekaj, stani. Stani. Ajde, pušno. Ovo je nervo. To je nešto zakopano, ne znam šta je. Šta je svinjska glava ili nešto strašno. Možda je čovjek zakopan. Jel bi se vi sudili otkopati ovo Čoporovci? Ja ne bi. Trebamo nešto za Možda da otkopavanje. iskopamo. Aj brzo, daj da otkopamo. Idemo. Ja ću otkopati, ja sam hrabra. Koji nered imamo ljudi, jel vi imate ovakav nered? Na svojim mjestima, svojim spremištima, baš smo smećasti. Daj ti. Sve smo razbili, brzo, daj nešto. Sve može kopat, probat ćemo s ovim. Ja ću. Jo, ne mogu vidjeti. Trči. Lucy nam je pobjegla, a ona je vođa čopora. Pusti. Lucy ovdje. Lucy, dođi ovdje. Dođi ovdje, Lucy. Lucy, nam je otpalo kada ne. Ajde, kopaj ti pravo. Možda je bomba. Lucy! Evo, Lucy, dođi ovdje, dođi, njuši. Traži, Lucy, traži, ajde. Traži, Lucy, traži. Da tu nešto, ajde. Šta kaže Lucy? Kaže, nema ništa strašno. Brže kopaj, brže. Brže. Što vi mislite, šta se ovdje nalazi? Šta ćemo pronaći ovdje? Recite nam u komentarima. Ništa dirat. Brže kopaj. Nešto osjetim, bomba. Nije bomba, šta je to? Šta bi to moglo biti? Hoćemo Šta iskopati. bi moglo biti? Čekaj, ruku. To je flaš. Tako je ukleto. To je flaša, ne znam. Što ćemo ovo da se... Sjenolov. To je sjenolov. Šta je to? To je neko opet pismo, opet neka zagonetka. Aj, brzo moramo to iskopati. Šta bi vi napravili? Bi otvorili? Hoće se otvoriti neki strašni plin, hoće izići nešto. Smrdi ko sto padavice. Nećemo razbiti. Jak razbiti ovak susjedi si misli da smo ludi, a i jesmo, ludi smo poprilično. Jeste vi ludi? Mi smo 100%. Ovo je put do Sjenolova. Jano, drži mi ovo tu, brzo to tu. Ovdje.
Šta? Na temelju naših detektivskih mudrosti zaključili smo da je sjenolov ovdje negdje. U ovoj blizini, blizu smo tragu, dakle, tu se negdje krije sjenolov. To smo sad sigurni, utvrdili smo našim istraživačkim znanjima. 52, sad 43... Čoperovci, idemo u pustolovinu, jeste li s nama? Šuma. To je to. Šumu? Šuma. Naša